Kaza waga I quite have to Tabigo, Muslim Shuai. I know BJP no Honda view Yampai, BJP Chief Minister, a Chief Minister and view Yampai, BJP party, a party or view Yampai. Adu Togo Praza Wahan began. Okay, Praza, nothing. Yanata company. No, they tell you the way to the similar language. I that's my career. Koi Congress ka is manga khakni ko atai di loinamak BJP da support tawbana ayambani 50 mukti ko aduga BJP masai su leire atai party da mujung praja da taishan base chugya yaningde kaigumba ngasi Iran ki leumdraba ngasi thoiba thodokking ge thom jogadi ngangai ba sangai ba singge koi thom de basu yai ahamdana thaina degi discussion yaw panina pokpo da ngairi chahum da ngai tham da ngairi chahim da ngairi manga da ngairi tawam meba ko hojikti chahi taret chujalaba taw makhai chujalaba sibo ko da lewak ngak pa haitraga political party da nataga praja taina basi habit sim haina basi ma number 1 topiu number 2 da aina haijening si maram ji akoi inau suresa su maram pire masi political parties in injan bazai ne ma haire honorable home minister na su itni class ne mo haire honorable sim biren na su atu maram mayam pire madugi dam kan nong mapung phan nei na su ya ni kana na kari kai do bai do ai sangdok cha roi adu maram ji sum jam thorei maram masina ni anawasi kari laina nari no se phajana doctor ahibo ergadi diagnosis to change ba treatment to change adu khangdo da uru ba tho ba hida pangthara thajalaga mathanda pharak bai yengbagi habit se lai ngai di koi irang se sangdadabadi oisanu adu mas anawadu thuna phabang ngamoi nai thamjage aduna amana opinion piba amana opinion piba amana pibe thabak sima tokpiro sima ai keno tokjage aduga aina ngasai IDPS ki hangjabadudi IDPS to hujik kari tawri haibinati maruena makoida pijari pithai adu tawri haibidu nataba makoi resettlement gi damukta karma policy leibra in hangjabani in hangjagi bado adugi matangdo adugi moi resettlement tawnabase karong kanda asubo ga target sideng ngamjagana A plan B plan adu mathang leibi yaidana ko khoi sibo kai resettlement gi do madu gi matang ga hangjabani ko aduga akhoi gi hujilei FMR se mase suresna suena khangbiram bayai FMR 1964 dagi mathang lae ahamada kilometer ni phu lae adagi kilometer 30 tuk thanjale mase 2018 da BJP na mase kari gi sangdu ino badoi gati FMR na irang yam je thoi ni hai gati 2018 da sangdo kan da 2022 da ngani scrap to bu 24 da 23 da scrap to bune ko tawrani na hoji bokchu order mati udri tawrani hai bagi poti adugi tawrani adugi thengnare aduna masidai da hete FMR Congress na pusalapani aduni adane na pangai da habi potse pusalama ga phalam dadi 2018 da mase sangdok piram da su yam nungai gadam ni ko phatabo gadi kari sangdok pi no thamjage aduga akhoi na sai leiba ngasai ethnic class separate administration hana su dum akhoi ngangna dana khona dana dum matang separate administration si wafam jin lai Congress ki akhoi gi stand koi separate administration amasung territory ni sokpa bese aikoi chunga yajaningde chunga yaroi adugi mathakta hana su Manipur da hidagi na sathiba hena chawo kanglupna Manipur gi aikoi gi jaga si southern adu ada amalgamate to punjan bai mayamon leire si pochidi ngasi narang naktagi nate leiba koi hiziki community mo hujujik to besi su 1946 47 48 neta irabo na MDU honde resolve to bagi kolum bagi yanagi bagi pot mayam am leire ko side dum sigi pot side dum leba khudi makta dum ayamba brong chogna pthibi ge ko election jare ka election biro leiba pot amane ba dum manage to ba sung solution por na honabam change pokhai en bagi mahutta hana dagi honga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯅꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯨꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯟꯕꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤఎꯝꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 1961ꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯉꯩꯗꯤ कुकी नार्कोटिलिस मधुंगैदी मधुदी सेटलमेंट मधुदी मणिपुर की ओरिजिनल ओइगनी हाइबगी मौंग तौई अदुना कुकी हाइबा लोइ जनरलाइज तौबदौना ngangbसे मसी ऑनरेबल सीएमना हाइ पोटो अदुगा कुकी नार्को टेररिस्ट नते कोइ नार्को टेररिस्ट कुकी दुनेबो को अदु एनीवे मनिंग मांगी वानी अदु आई मोटरी 1951 ना आई थमजगे को 61 हाइबगी बा अदु आई मोटरी 51 ओइगम तोई जना अदाइन तौगा थमजगे थैंक यू सो मच फाइनल क्वेश्चन ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मतंग फाइनल कनो से ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मतंग दुदा अखोई अनिरक अहुमलक फंग फॉलो अप अमदा तौगिद्रे ओके पार्टी की मिट कनो से आई जस्ट इलेक्शन लगे तो मतम मिनट कुइद्रे फॉर्म तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी दगी रिप्रेजेंटेटिव अनि मीटिंग को गुनत मीटिंग को मतुंगदा मयाम दुगी मी अनि नि यावरो अहुम यावरो अउ तौरोइना कमिटी अमगा सेमदना सिगी दमक्ता सीएम की मथक लेबे नते को खाइबा सेपरेट कमिटी में सेमदना तौबे मथंग मथंग रिजोल्यूशन लौनदना अदु तौबा अदा तौबा फॉलो अप तो आई थेंगदे इन खंगदबो हाइबसिंग असे तौबिरगदि को हेना मणिपुर की सॉल्यूशन पोरपदा नसाई आई सजेशन ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने सोल्व तौबा ngमनी हाइबसु नते को पार्टी ने आई यामना 30 सेकंड खुंबिरो कका याम एगो मतम जो लेत्रबदिना आइना हंजगदो बजी एकोगी नसाई एको ओजाना सेनेट जर्नलिस्ट पोल अब वाफम दा कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मतम दसु सुगी ग्राउंड रूल सी कया का वायलेट तौबगी एविडेंस मैम अमखक लेखि हेबनी मसे ए एविडेंस संसन जरगे कका मसी की कांग्रेस मतम दा ग्राउंड रूल्स मखै सी इफेक्टिवली मसी हैंडल तौबा ngमदबगी सिचुएशन दुगा बीजेपी की मतम दा ngमदबगा अनि की मत कई खेने मासे नांगदी हम तेलो हाइरी को अदु कितंग दी दुम संग तेन गे मॉक्सिटुंग दी 100 फ्लावर्स पॉलिसी आई लान बखंग दे पिंग दा नांग पार्क पनी लाइकाय अमदा लाइबा अमदा प्रमाणी को अफै लाइकाय हिदा तोंबा चौबा ममिंग पंजरी XYZ को ममिंग पन सॉरी XYZ अमा याम फतबम लेरे लौरसे मसिदा सिगदी लाइकाय जे शांति ओरने हाइबसे माउन हाइमेदी अमसो दुम अमुक थोलकनी हाइबा थेंगदमे लेगनी हाइबा कांग्रेस की मतम दा दुम थोलकनी बीजेपी मतम थोकनी लूरी दे कमाइना मैनेज तोगे हाइबदिनी हाइबा मैनेज कमाइन तोगे सिनी सिदी सिगी मिसिना लोरगा सि लोरगा लेबाक से लाइकाय जे शांति ओरनी मादा सिग्र लोइरेगा इदो अतोपा मौं थोके सिननी माउगी ngasi चाइना ngasi hinga le sen lojei ba I motadi si wa thank you yam beautifully koi pakhum je pigre aduga it's up to the people to decide aba tare ngasi thambi ge wafam yam je Rahul Gandhi na numit nini da haire in 2 days the Manipur irang ji lotion be yai India ge military might say 4th largest military in the world nei haidana masi thamgre aduga ani subada hauzik lai ba wafam sina deputy CLP Keranjit na thambi wafam se sigi lan si lotion ge haragadi 10 second lotion be ai get now nekta namgadab ne ba wai jini mapu ne yauri baje India ge army chief na matam changani hairaba India ge union home minister na it will take time hairaba India ge prime minister Narendra Modi na parliament ke floor da masing matam changani mamang su matam yam changi en haiba congress da karamba wisdom da अखोगी 10 सेकंड लोशन गनी नत्रगा 2 days लोशन मंगमगनी हाबगी अखोगी विजडम से कमाइन नो मयाम दम कन्विंस तो मिरास नांग हंगिबो क्वेश्चन जे पुंग चातेक ले चंगी दा ओके आई सुम खनबदा पुंग चाते से मिरास आई पाथो को निमित कुमा कुमा पन्नी गुम जवरांग नो ngani ko mase yamna seng ha de ironically sarcastically haiba wa amane ba ki matik thuna lotion gani haiba ne ba pung chatrek leibo changne gai si nang du kuimel le haiba ne ba kuimel le si pung manga changda bu du pung 10 change 3 change 9 change haiba ne ba aina tajahu buda if I have not mistaken honorable deputy CLP leader Ranjit hagi base second amada lotion ge haiba kurungane khali second ani ju oiramoi second tara ju oiramoi second ama tek law om the lotion ya pot am ta lei pot hai ba ko adu de magna haini hairiba magna phongdok ki pot che masi yam sarcastically ironically amasung satirically ko ma masi haiba pot amane ba haibidi kuimelle
थूना लोइसनगे हाइबो ओइगनी हेजना आइडिया दो इन लवी को दाइन थमजगे को आई ngarang aina ngangi bodo in tajo bodo ai sport leibani na second number loisange haibagi potune na I lowi haini bodi yang kuimel le 19 months se mi je adukin mati ware loire haini leitre masrida asana shoba asana waraba mipum kudimak shoba manipur leiriba mipum kudimak asigumba chai tare khuntakpagi matungda sigum ngasi thoiba thogdok haibadi ख्वाइदगी हेना नोंगी सूरगा चारगा तालिबा मीदगी होना इना करा खुन्ना पैसा पाइबा मियोय भोग यावना मी खुदिन मके सोक्तबा लेतबा असिगुम इरान से 19 months संग बाइबा से मसे याम साथीना सांगमलबा याम साथीना कुइरबा वाफम दुदा पेनमंददना मसिदी सेकेंड नंद लोइबा याबो वानी हाइबदी यामना थुना लोइबा याबो वानी ना यदोम थमजगे अदुगा अतोप अमना हाइबा पोटसिंगसी मसिगी मतांदा कमाइ तोंग लेगे हाय कांदा थोइबा थोगोक्सी कनाना थोनबनो हाइदागदी ngasai ai inauna so hangi ko akoigi ngasai hangi matamda kari haigi ga matamda masigi thogdoksigi matangda code issue si kari no masi kanana thonbano aibase masi BJP na thonbani chama da chama kamain tholi मसली द डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कनाना हो बीजेपी के एमएलए तारा तरेट अमसुंग मखोइद सपोर्ट तो तरेट तुना हवकांद 12 May 2023 दा मसी 7 बीजेपी एमएलएस एंड देयर सपोर्टर्स मसले प्रेस स्टेटमेंट अमा थोकांद थोकिबनी 12 May 2023 हबसे 3rd May दा थोपनी अदुगा 12 May दा थोपनेबा बीजेपी की मनुंग दे यानदबा बीजेपी की मनुंग दे ज्ञान तानदबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा यूनियन टेरिटरी नत्रगा करी करी तौदावदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन लौरगा अदु तौवा अदा तौवा लेंथी प्रोसेस अमा लेग्रेबा आई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नतबनिना अदुमददी यामना काहेना संक्शन जरवसिना आई कॉमन मैन अमगी नॉलेज ने अदु बीजेपी मनुंग यानदबदगी बीजेपी की एमएलए तरेटना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हवरपा मकोई सपोर्ट तौवा अदुगुंबा अहुम मना स्वाइन तौदना तौबु मतमदगी अखोगी बीजेपी की मनुंगी वादगी असुगुंबा ngasi thoiba thogdu wathok wariba mikap miraw kon nangiba khudimakte बीजेपी मनुंगी इमुंग दे यानदबदगी मनुंग दे यानदबदगी यानदब लमहेन बे यावरगसु बीजेपी की मपी मपा ओइबा सिंगना वरक गोते मंगमदबदगी अमसु ngasi mokta kari action lakhalagewa सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ताली यूनियन टेरिटरी तांबे यावरी बीजेपी एमएलएन पौलिलन हौकिपना पीटीआई द पीबे इंटरव्यू अमदा 3 यूनियन टेरिटरीज लेगदमनेना करी एक्शन लोखलगेबा था ट्रांपम जिबु एक्शन लोखनबा मतम लेतबराबा आइन थमजनी पोचे अदुना थोइबा खुदमक्सी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ओइगेरा 3 यूनियन टेरिटरी की थ्योरी से ओइगेरा एनी लेरिबा पोट खुदमक्से मसे बीजेपी की मनुंगदा बीजेपी की यानदबदगी थोपनी अदुआ लोयना लेरिबा अतई अतई बीजेपी की कोर कमिटी ऑन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट का मोई जॉइंट मीटिंग में तौदना अखोगी एमएलए सिंग यावगा ट्राइबल एपेक्स बॉडी यावगा सीएसयू यावगा मसी मयाम अमा तौगिबिगे डेट तारीख मफम मतम लोई लेरे अदुना आइना हाइनिंगिबदी हाइरिबा पोट ngasi manipur thoiba langiba khudingma asi BJP gi adugumba manungda yanadabudigi thokpani loyana BJP gi manungda yanadaba se atopa community da aduda ya leiriba miyoi singda natana honorable MLA minister singda natana valley da leiriba BJP gi khoigi tampak leiriba अखोई इंडिजिनस पीपल मरक्तगिसु बीजेपी द मिनिस्टर ओइमिनरिबे सिंग मरक्तगिसु पेनदब फोंदोकपा मयाम ममा मसे लिस्ट याम सांगरे कनाना कैदोंगै कमाय फोंदोक याबदु लाक्तारगदी अखोइगी मसे याम मतम जि लौरनी अदुना ते केनु मयाम हम चोइनो खुंगदब हाइगदब मयाम सु लेबनिना आई खरा केनो तो थमजगे अमुका हन मसे पॉइंट जे खतनाना थोली नोइदो बीजेपी मनुंग दो यानबियो बीजेपी की यूनियन ते तालिबदो अदि एक्शन मंत लोबियो बीजेपी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबिसिंदो नो बीजेपी पार्टी की वारेपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगना तानबे याई यादे अदु ओदा दिस एंड दैट हाइकनेबा अदुसु पार्टी की मतुंगना कमाइना पुगतकनी कमाइना होगदोकनी असेंबली दना कमाइन तोगनी हाइबनि सिंग पोट मयाम अमा लेयमनेबको लेरिबदुगी मतुंगना मदु वारप वातेम दबदगी मदु एक्शन लौदबदगी कंट्रोल तौबा ngam ngasi thoiba manipur thoiba wathok thokdo wathok singse thokpani aina yak
masi matham ni ai follow kita lak so ge khatena ekhoi MLA Karen jina phungdok khriba wafam si kamaina ekhoi atiam matam mun lotion ge ge have sida pi wafam sing sai preamble de obo manipur gi ekhoi ngamkhai kai bi aro have gi wafam amakak masida ayap amade adherence people gi wafam amakak leide masi gi wafam sida kitlaw na makanda haiba gi wafam si pragmatic oina lobi bra aduga masi gi thabak se sumaina nampu da to baje dictatorial oi haidana ekhoi BJP ma ke de haibi masi dictatorial sungoi oide yamna democratic oibu wani haiba potse maram di karigino haiba matamda ngasai gi sign tong gi ba sugi agreement se ekhoi ni ide ai marak sida kitang haidoga matham jage ba 1920 da thokiba 30 da thokiba 1950 da 60 da thokiba pot mayam che ngasi gi perspective tagi yengba yaro heba ngasi gi thongjim da thongan da lepaga aigi ipa ipu na wang asaramba dari tholamba do matam di context da sum phut ahum mari wang bodo ngasi di lambi wang khalapoi matungina kamai tongna sam nem na sarbino hainer kaneba matam di context da shu je da ka leibe dagi tawgibaneba matam di context da shu je da ka leibe dagi tawgibadu ngasi miyam na pamdre na taga miyam na yadre adu shu du huji paliba sarkar sina leiba BJP sarkar sina shu gi ground rules sing do ningthina chanen bangandaba haibadi sugi niyom sing niti sing madu matang da ina yam sang na muk no thamjaga su ko mangon di yauri ba kyang tarai legani khuju khulai na kamai togani gather kamai organize togani haiba mayam moida hairi fake pai wi yaroi ngasi fake mayam ma sai ahum mari iran gi tholapodagi fake mayam ma mafam mamuk puding dagi uri masi gi sugi ground ru de yauri ne ba ko adu blockade to wi yaroi lambi thing wi yaroi uniform selaga atopa jaga sing da ayaba yaudana chatpa yaroi ga haiba mayam che control om ta torok tab ne ba masi control to dagi maram do ai haijara ke ba ko akhoi gi siri Amit Shah honorable home minister da SS Haukip na Chairman United Kuki Liberation Front na mana to wasu group to wasu gumba chairman chine iba matam da hai ba kai hai na hai gi hai matam da letter se da affidavit su lei bani mayam chu dum thena bi ramani masai da akhoi gi party banung da hai na bagi matung ina yana bagi matung ina district council gi election da 2015 da candidate manga hai na kahle mani iribe letter ni ko aduga loina Manipur legislative assembly gi election 2017 da su akhoi Sri Ram Madhav ji ga Hemanta Biswas Palli mana haiba siga akhoi ai organization asina mateng pamduna nakhoi gi party kaya ma election kahangi haina sina takpadi suda leiba adugumba militant sing suda leiba militant sing extremist haigada terrorist haigada makhoi ado nithina lakshan ba nithina akhoi thamba noi kaidori hendokpa yai na ground rule nataga joint monitoring group ka leidana maduna yenghin na tawi mahuta sona kana yanaraga vote mateng pangu wajina free tharu jagi sugi ahana matamam da yam phajana control tawdun le poto hairibe singsi tawu mata tawu dagi di ngasi makhoi na mapan tholaktana moi phiran thelakpani koijat chalakpani masi kaigumba kayamana isu extend tawde gadi karigi da makta huji paisa thari bano designated kem karigi hang thami bano ba okay makhoi ja adu huji ki point nama thabigi ba ngasai gi haibido adu ma imiras na haibido ma I khumjage aduga masigi preamble de yawise will abide by the constitution of India, the laws of the land and the territorial integrity of Manipur haibaneba okay haiba territorial integrity of Manipur se matamduda su tawnariba kambu singsiga Manipur gi territorial integrity ngakani India constitution chanagani habese mek cheng yaw wafam neba adubu aina tajabada che document mati hujik se mapandam da thole public domain da aduna RTI tharaga hangado mangaire hangnabu su wonari adubu aina akhoi hogiba matam khargi mamanga bi July gi 2023 do oigane na khali madugi link tung hangai dai por pani ngasi di link tum di portre masle phone gi matam da akhoi masi sangai express to su duga sawaka manaba mi yabre ko kai haigi matam da ai matem ta koto je ke ko yani ko during the meeting the UPF and the KMO reportedly urged the center to withdraw the clause for safeguarding the integrity of Manipur in the Shu agreement, which the center accepted and began talks for separate administration. High potse
public domain de leibani document puthoro document yaudri yadi adi hakchang manu yauda liver puthoro liver du udri liver leite haido bibraba si public domain de leiba pot amani aduna haiba pot che lalagadi lalen sengdo kadabneba akhoi su nunti gi khabar pajaba moina tari kari up to date kari legi yengba moini yengba ngasi mo pada haiba si accept dogre haiba se toba leite na manipur sarkar na masi sengdopa thengadri tarigumba leiragadi ai madu su BJP gi wangang leidagi madu masu lei khre na taga leite haiba su pami na si matang na verification su tobe dia thank you very much kaka ai wang ma yaun de le jabani adu bo ai time sing gi limitation leibani na ai mathang gi round dam lak sake tare quick ikhogi time frame ang khotang react tawna ba BJP gi wangang leina thangbi wafam jida p channel gi wafam hoji phawdi ai sina thaba amta lokhatri manipur thugai ni gi wafam phongdokhi haiba aduga ikhogi second tara gi wafam jona ta vida irang si kamaina lution be abagi habagi constructive suggestion pb yu habagi wafam jini habini irang si kamaina lution be yaga dagi habasi paliba BJP sarkar se khangdrabra ai Suresh Kumar hangjaningi ko khangdragadi ai haijai se ai koi all party political party meeting kobiraga khoi senior leader sing toroga tanaraga khoi wafam puthokjage ai gi lanai oina su dum leijai adu ngasi di lanai oina phongger thamjareroi lanai oiba kamain tawna resolve to yaga dagi haiba ai gi lanai oi pochu leijai adu ai na ngai ibadi paliba sarkar khudingmakpu control toriba khudingmakki intelligence feedback kari kala loinamak lauriba phangiba sarkar aduna adugi wangang loi Suresh Kumar na kamain tawna resolve tawgadage na hangai se khangna hangai bara natraga khangdana hangai bara kaigumba khangna hangabagadi hange khangdana hangagadi amuktang all political party meeting kobiraga mayam aikhoi gi senior leaders sing dagi ai sa su mot puthokjage matamduda mase aikhoi lauduna ta hande laabani amuktari all political party meeting je amuktari kobiyu amuktari Prime Minister Honorable Prime Minister Modi do unanaba appointment ama lobiyu haiba ai yamna di haining dabani khoi gi keno sida highway na sumatam ju kya sang so haidabani Honorable Prime Minister amagi appointment bo lobo ngamdraba adugi lewaki makok tuna Manipur gi lugar mayam je kamai resolve tawdino nate agi se keno personal one nate mayam na hangai wani prime masamak ki double engine gi BJP gi Prime Minister dugi appointment lobo ngamdaba adugumba lewaki makoktuna kamain tawna Manipur gi lugar issue mayam je kamain tawdana resolve tawgadagi haibasi mai thamjage makha tarapda ai adum sathajabe ya bijadam wahum je koi ibaya ba igre mangone jo haigre aduga koi thaba ya ba che chang thadana madu under process ta soidana le ngani na thamjage election khere ni mai matakta lokan haibugi thajabe lai adu wai mang di madu di haibangam je na authority na tabani na aduga soidana magi process tawangani amasung lokhal kani haina adu ain thamjage okay kaka masida kakai moda kitang kadi to kitang continue keno tawjage akhoi gi inau Suresh Kumar ramna matik chaba haiba intellectual keno mani adu mahangna huji haigi wafam khara kai sengdoktabadi yadre kuki na micham hat pasi yindran leigedra hairi Manipur gi law and order se state ki state government ta leibani manuma law and order se state government na ngamdaga center gi mateng loba ngambani habise mayam loina loba yabani habise mayam loi khangnar bangaktani India gi mari suba sakti de leiba India government na kuki terrorist haibutare ko kuki loina mang nataba kuki terrorist oi tholpo kuki do adugumba kuki sing ado lakshan ngamdrabra habise masima khumbiyoba haibadi kuki misam halapase kadoge makhun thingma ngamdabra haiba kuki terrorist na misam ma basi Manipur sarkar aduga hujik Manipur da more than 1 lakh na Manipur state force orga paramilitary yawga leirabane ba adu India gi chuma prithvi da mai suba sakti da leiyena lawribe India na kuki terrorist kharana misam halakpa amasung mapandagi changakpa illegal migrant sing thingma ngamdabra haibasi masu ai thamjani aduga mathangda masa haibigi bedo ko refugee changpai matang se refugee si changpase akhoi gi Myanmar gi military coup lakamatamda mase 2021 gi matung na changakhibani haina UNICR United Nations ki Human Rights Commission ki report te yawrabani ayamba changakhibani masigi manungda 50 more than an estimated 54,000 whom arrived since the coup in February 2021
सिगी मनुंग मणिपुर 8,250 से मणिपुर लई है से 2021 दगी चंगपनी रिफ्यूजी सिंगे अयाम्बा को अदुगी मतुंगा अदुगी ममांगा चंगखिबा सिंजु मयाम खलरंबी आई अदु याम तेन मतम सिददी हाइबे से UNICR की अदुगुंबा के रिपोर्ट सिदईदा मदु यावनी मदु चेसु सिदईदा लैरी सिमा थेंदुक तगे अनिसुबदा फॉरेस्ट की मतंग दो चुम्मेबा फॉरेस्ट से कनाना कमाइन तौदना कोकथोकपनो कैदोबनो कनामता फॉरेस्ट कोकथोक पामदेबा डिफॉरेस्टेशन पाम कांग्रेस ने पामदे इलीगल माइग्रेंट चंपचु पामदे पॉपी थावसु पामदेबा हाइनी बुवादी हाइरिबा कोकथोइबसिंग असे चाही सिदैदा चाही अनी की मनुंगदा स्टेट सिदैदा 249 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर जे 2 इयर्स द मांगरे हाइबनेबा हान हारुग ममांगी सरकार हाइकनी ममांगी सरकार दी बीजेपी सरकार नेबा 17 दगी 2022 वोक्ति बीजेपी लेबनी बीजेपी ने पालैसी सही तरेट की मया फाजल मनी स्टेट तो इनको अदुगा सेंटर दन सही तरा फारा मनी सेंटर की लिस्ट यावगे स्टेट की लिस्ट यावगेरा सही अनी जिद मांग बसी मसी मोर देन 249 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर से सही अनी जिद मांग बनेबा आइना हाइजनिंग दी पॉपी थाबसु याजनिंग दे लोइनमक सी मियाम यादव ngaktani कांग्रेस न सु यादे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायसु पामदे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कांग्रेस न पामदे से लौथोकजरी सिने थमजरी सिनी क्यारक्सो न खोगी लीडर्स ने लाउखरे हाइनी वादी कुकी मिचम हापा हालपदा थिंगमंग मोइदोवा रिजर्व फॉरेस्ट कनमंग मोइदोवा पॉपी प्लांटेशन इलीगल माइग्रेंट मैम चंगपंग मोइदोवा प्लानिंग अंत यावदना कमाय हौरु काय हौरिनो हाइबा हाँ फजन प्लानिंग तौरकान कुकी से मोगी लेबा खुजू खुलाई मी मेन पवा असुक लेरे रिजर्व फॉरेस्ट से तौदागन समाइन तौदाई पॉपी प्लांटेशन थिंगदागन समाइन तौदाई अदुगा यामना इलीगल माइग्रेंट समाइन थिंगबताई होलिस्टिक अदुमा पॉलिसी में लेहोगद्रबराबा अदुले ब्लाइंड तलेवा की फनबनी चिप पॉपुलरिटी तानबनी आई चौकी सोइदनबनी आई चौकी नाकनबनी हाइदना हेक्टर मियाम कमन वखल द पाम लेब पोचिंदो प्रिपरेशन गौदन तौवाइबसे मसीन मरम होइदना प्रिपरेशन गौदबा मतिक चाब थवांग लोखलौदबा कया अदुना मरम होइदना ngasiगी असुगुंबा केनोसिंग असे अखोई थोइबनी अमसुंग थेंगनरिबनी अन थमजगे अदुगा अतोपा अमना चुम्मे अगर सायु थमजग्रे सू तौनबद मागी नियम चप चांग ngakpa तारगदी मतमदुगी कंटेक्स्ट द सू चुमब याई ngasiदी सूदुना मरम ओइदना वारबनिना सू लौथोकपा सू पुरा थमदब हाइबसे अखोइगी सू अपामबा म ओइरे ngasiदी फजना ngakpa ngamdabadagi माई ग्राउंड रूल्स इन करी सिंगदो हौगिबा अखोइगी मणिपुर पीपल बिल पुथोक मतमदा हौगिबा अखोइगी मेगी तांग 1 2015 दा अखोई थोखिबो ओरंगने खाली मतमदुदा अखोई कैदौगी हाइब मतमदा अखोई मणिपुर पीपल बिल ILP का मानवा हेना सिदगी मया थौवा अदुम बिल पुथोकपदा मिसी मिना का यावगिबदो पीपल का दिसु खनेगी देबा गवर्नमेंट की लेवल दा अमसुंग लेइबा मिसिंग अदुगी लेवल दा खनगिबा खोनगिबदुना अतोपा मनी मदुसु याम लाइबक थिबा थौदोकनी मदुसु अखोई नुंगाइ जदे थोइबा थौदोक तो मक्सु अदुबु मदुदा अखोई कंट्रोल फजना तौगा पीपल का हनहनबा कुकी की लालोबसिंग कुकी लोन नचदेको टेरोरिस्ट लंदाराग मिचम मियाम दंगाहनबा हाइरिबा मिचम मियाम सिंग दुबु कैदोबो मु विलेज वॉलंटियर नेना फोन यादना ngaहले ngakpangam दबेरा करी पॉलिसी नो खंगरे अदुगो हुजिगना फारा हाटकनी हारगदी यामना अरु पोट अमा लाने बुगी सरकार सिगी अदुना अइना थमजनिंगदी सिलो नतना कगाई वन क्वेश्चन ओनली जस्ट लोशन जरगे सिदा नतना अखोगी ऑनरेबल सेल्फ लीडर मणिपुर हुजिकी ममांग सीएम ओइनेदा उखरुल चप एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ताब याब यादबगी पोट लेगरे थौदोक थोदसु उखरुल ताब कम्युनिटी वैली ताब कम्युनिटी इनमिटी लेखिते है थौदोक कया थोई चुम्मी ताकबीबदा अखोई कांग्रेस न पालिंगै थौदोक कया सिदेन साथीब थौदोक अइन पनब नुंगाइतब थौदोक कयामजु लेगरे अदुबु हाइबसिंगुना मरम ओइदुना अखोईगी वैली द चही 15 सिदैदा अखोइन पान मतमदुदा हाइब यामना अनवांटेड ओइबा केनोसिंग असे मियामनि मनक्तदि थोहनदे हाइजिंग ओके
kakana hojik habi bada Congress party na su suspension of operations ya hojik ki leiba film sida chatna ba pamde haiba ma yam clear oin haire state assembly the Congress party su yauna masigi resolution ma lawdana central government the urge tawhiba wafam ju leigre kakada in election was if there is any Congress government in near future adu ita ragadi Congress party ki oina suspension of operation the Christian oigani kitang habi suspension of operation sida da akhoi gi leiba hujik leiba poti oireiba hujik ki sarkar na control to bungam da base masina maram ojana misam prayasin ki da sohan badagi ne ba pamantri se aduga atopa mana hujik belly da su akhoi gi peace talk hai dare to wai base suspension operation na base surrender su nati hai amarum da ngasai gi peace talk ama lakpa yana ba gi ground work ama spec work ama to ne na ai gi mot oina dia do ai logjei ba ana suspension operation hai base di tampak ki su tampak ta leriba ichilinauk sing ni merta su suspension of operation to su yom bi ai to da su yom bi ai chap chana ma dum dri khangge dre suspension of operation har ga khoina kuki one to ui pothe suspension of operation do khoi gi naga gi panjare ko ichilinauk sing go su oi bi ai amagu su ya oi bi ai suspension of operation to wai ba chidi ma gi ground rule sing du kai gu mangak pa ta da di ngak pa ngam da na ngasi thoi ba sit oina thok pa ta da di tawdabana phai haibani kayo taseng na ngak pa ngam ta da di adu ba leibak ki leiriba hujik leibi be chilinauk sing ni marta gi chu without condition na ching ba to da ngasai laktu ji mayam no sen khangbire akoi 1997 do ngani NSN IM gi lakhi ba khot ki du Bangkok ta han to kan da 2001 da without territorial limit option digi ngani ba lo si matang na su aina ung si da ningsing ge ba mana ngasai foreigner yomi ni am na pan bdo chume ngasai su isel gi ditar na su habi ghre ma se government of India gi purview le ba ma khoi pole forum ne ya janingi adu matam bu su NSN ki khablang ai se Burma gi Myanmar gi national ne ba adu na tan NSN ki da na tan atai ri yawi myam je Burma gi national mayam am jawi ba adu ma khoi gi operation nu na mai kai animak tawdal ga di suspension operation na taga pistop to bo ya ba ya da bro idi adu line du de chang da bani na changu da bani na khangge dre adu ga ay thamjani di ngasi ngarang kha ki suspension operation cookie singi foreigner si hai hai duna makhoi gi foreign national yawi bu do ini ya ena lo budi na te ko modi strongly yaning de bu comment to na yaholi bu no idu di foreigners ki adu gumba ek nung passport ki kari gi sidi aya mana di central ke no orangane preview da khoi gi state list ta su ore mo ena khali ko central list yaw ngani ai dana aduna state central government na yam na muni yanga da ngasai wali duni masidi center de ge yam government of India gi ke no de to panina adugumba yai haibagi pot leidana ai lotion jage yai haibagi pot leidana toramba yai ya do le de foreigner jawdadi hujik sungai re chahi tare chure foreigner jawdadi hujik phawo na suspension operation ju leitre haire adu gari phawo yatri bra foreigner sing phawo deport to yatri bra ngan Bangladeshi foreigner ne na khara Bangladesh ni foreigner ne na khara deport to ren tai ko adu ga tawna Bangladesh ni haiga Assam do in to hai gyan ta di amu halakre jo hai ko aduna ai haije ningi di hai ba pothing che lei bana maram mojuna masai gi suspension operation da foreigner jaw ga di foreigner phabiro suspension operation gi sipai lami makhoi gi terrorist sing do militant sing do aduna access ram na to ga di huji mak kali gi dong ta suspension operation ju leitre ha ga kai gi makhoi gi kai ha da re free da thara ga thami bano kaka ko hang che ai hore lak sage ai final dai Suresh Kumar dai nong pa dai ahung aman da thamjage ai haijen ngi che one question ma na so ngon da hange leitre do minute among the PB only 1 minute thoiba Manipur thoiba thodok che kyam kuina sathagi ga dage BJP lenga paibada yawiri bani na spokesperson ni na sima number 1 number 2 IDP sing che internally displaced person sing sigi policy leibra karung kanda kaido bo kamang coin to leibra leiragadi adugumba policy do miyam da thambiu thamaningi sima aduga ngasai thambigi bida Congress ki the hard to dictatorial kari kara dai do adudi sunglai leite Congress ki oina di secularism amasung socialism amasung democratic norms ta thajaba adugumba party amani ai thamjagi ka thank you so much ai matam je kadang law ka da wahang amani dang ning bani adu wahang je hangbai ka adu ka ekogi aroi bo wahang oina ta just 1 minute dang ai ka da lojage ekogi precise oina yam clear oiba stand nama haiba dare Congress party gi
I am talking about the context of Su say with the cookie militant singi habatare cookie militant singi suspension of operation singi matang da yam clear over stand if there is any government of Congress in near future adu target Congress ki clear stand se kari ogani will it continue adu natragada masi hauji state assembly lo ki warap sida adumak makha tan adherence pigadra ya adu ki makha ta bagi policy program du di aina madu haibagi keno lejedre ko aduga koi state assembly lo iba koi ni endorse to giba aduga atai atai NRC matang da su koi gi sar deputy CLP na pugat pada endorse to na koi keno na su khumbi gare koi honorable CM na su thagre khotre kana khumgi buga su leire sidi koi matam matung na mayam na yanoi ba praja na pamba poto aduda dum consensus soina akoi adum leijagani haijariba ko aduda adum akoi yajagani adum matam gi matung na miyam na pama anu ne adu di miyam gi ayabudi matung na senior leaders na khanaraga adum chatkani democratically thank you very much